Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka UDP Radikar Circle komshi bentaban nang penklan syu yagaru komtre kam kaseng hapo ka constituency henne kasngi kalai phau tere unai tong arhajar arphau ar kalayo banjiet bat pentama ya kinongket kam bapura jong ka UDP Radikar Youth Wing ya ka bala penlong harang thong dorbar hall Southwest Khasi Hills District Hagani kasngi pentama ya kinongket kam joki samla layadan lang uba Pius Marwen MLA MDC Ubadairu President ke UDP Southwest Khasi Hills District, Ba Cornelius Nongbri Advisor UDP Radikar Circle, Ba Air Marshal Dengan ki nongket kam ke UDP Circle bat kiwei. Nakalyang uba Pius Marwen haba ay jingkren hakane ka jingelang. Ulapan pau ya ka jing sngokumen ban yoi ya ka jingmi renti jongki samla ban poi sya ka jingelang. Nagabanta ban jet ya kinongket kam ki batemai ki banket ban ba bat pentelun ki kam jong kaseng. Uba Pius Marwen ula ongru ba kaseng shen kan sayo ban jet saya kinongket kam jong ki longkme ne Women's Wing. Haga Henry tarik ubanay banwan haga ne ka jo hi ka jaka. Bat ula ongru baya kini kinongket kam jong ka Youth Wing bat Women's Wing on sapens kemya ki haga General Council jong ka UDP Haranikor. Ki nongket kam jong ka UDP Radikar Youth Wing kilong ubha box imli kum u President bat Michael Johnson Mertong kum u Secretary. Jong ka circle apo ka konsorsi kejongi. Te kumbang na umuntan katno ngadap da ka mensem kabas ngong kumen haba na kalian kijompi kisamlah kiba nga khlanda koi perkhat hadu katni piyami renti napo kaye kasem napo kishnong kitau na lol kitaka kibajingai kasrok kaba khuru khoram handrai na kalian kejompi phila don shisha kata ka mensim bentrai shirham ya kapati bentrai na kata ka konsumsi hi baro kawai kumbani yang isngau habani don ha kanu ka cingelang ha kanu ka program ba ki samla kilong kilawai jong kisnong kithau jong kakur kajai jong ka konsumsi bat kejela kari bro kawai haman lagi program ladadon kajengelang jong kisama kaketin kebagi saja snow ba ngiong bakes kisamla idai ilawe jong kapatek ha kano kalian bet ngayo i ba kane kajing simbenta kejungi kisamla ya ka politics kamdei kajingalam ka babakla kamdei kajingalam ka basniu kadei kalenti ka babha lada ni don shisha ka kamensim bentrai na kamta kalawai jong ka konsumsi kalawai jong ka celahi para kawai penyetu tepi ha kini kapor ba kampam ya kapati UDP kini PUE bagi MLA gibun kibanak samlas sudah na po kanibon na samla imakermen na po clear ru ibang samla iba Eugene ru na po mauplang ibang samla iba nujor ki sumo na po mau bayaw
ituri ibadang dari samlah. Dia kajinya jadi kejunga. Habangalai syagi konsumsi joki. Bersyaki weki konsumsi ru. Ngayungi ba limpa lese ki jingdang ki mo ki abele ki badang sama ki nongyalam ki badang sama bagi kon sama hapo ka jelai pro hoi mata ki phai khmat syaka parti UDP ki sama ki nongyalam जो किसे मफेर किसमला पुले किसमला apa ka konsumsi apa ajlahi berok koi mata ki phai khmat syaka parti UDP but kita ong hirup ba menta keti ba ngikwa ba kasorka kan jelam nanti dah ka parti UDP ngalalai meeting keleng-keleng empang kasih jendia nanti waktu pok kalau Yesus baka parti UDP kalau sudhit bah but ni don kejikerman mentanya hampan pek nata pek haba ngiomba pek kisamla sup banken mo haga por election wa kisamla sup banken kenapa tanglayo kisamla layo di mentang ngingi layo ya kisamla ju konstitusi bahkan saitam kejingi jangan bat nganga su ajing ni priba snova sim ya kejingi kli mabi bantu yare kejingi kam haki sunal unit kenapa ki sunal unit kejim kejingi kia hapo organisasi joki sim kejingi betit sim pun nambar joki sunal unit kenapa bila advice ki sunal unit lane joilah bagi sunal unit atau kono kapor bagi don ka meeting haki sunjupi. From now onwards to strengthen the party in our constituency and the term of this body UDP Radio Circle, it will be till 2024. And one more thing I would like to request the youth wing, those who have already constituted the zonal unit, please submit a list of those office bearers of your zonal unit to the secretary of the circle or to the chief youth organizer. And also, I would like to request for those zonal unit those who have not yet constituted the zonal unit, please do it immediately and submit the list within the last week of August.